Inggih matur suksma ring idedane samisane sampun rawuh ring paligbagan rahinane mangkin. Sadurung awit ngiring aturang pangajali umat. Om Swastiastu. Inggih iriki titiang pinaka penyelenggara utawi panitia festival seni puniki. Titiang jagi nunas penampen utawi petekat saking sepeton sinamian ngandenin indik pemargian festival puniki. Napi wenten sane jagi kuwewohin ring festival puniki. Suksmanto galasane sampun kapai jaring titiang, diteket titiang mangda semeton mersidayang lumewehin malih stand ajeng-ajengan lan minuman, dening kacingak ring warsa sane lintang, akeh pisan sane nanten cumpu. Titiang matur taler mencenin petekat. Tiket sesoal utawi tari Bali mangga ajine katedunam. Taler becikin yening akeh, ngamar diang promosi akeh sane, seneng lan prasida mrau beriki. Titiang taler madua pitekat. Manut ring titiang pecikan yening milah-milah pukulan karya baligrafi saking para remaja Bali. Duani titiang Cina iki kari wenten makuda-kudang sane nenten ngarianin baligrafi nanging kegentos gambar sane modern nenten wenten unsur-unsur seni Bali. Inggih kadirasa titiang sampun akeh niki pitekat-pitekat idedane. Napi kawenten semeton sane kari madue penampen utawi pitekat. Inggih dini asa punika ngiring puputin pabrik bagan rahinane mangkin. Atau punika titiang aturang suksma. Ngiring senda ring para masanti